kung sipin mo, alam mo, sa gitna ng yarap na kamangking ko, asbo mo emiti ko, kung sera man patibong, kanumanot masiro, ako'y kinumo at yung sipin mo, katatakot, kakarong, at yung sipin mo, alam mo, signan mo, katatakot, kakarong, at yung sipin mo, alam mo, signan mo. Sikat man intuming aking manapuking bangin, mangaragul maning alon, lumug malumog, ako'y kinumo at yung sipin mo, katatakot, kakarong, at yung sipin mo, alam mo, signan mo, katatakot, kakarong, at yung sipin mo, alam mo, signan mo. Dalangan mapanganib, malilit ni balik, lakwan na kamaning sabla, lungkot akong bara, ako'y kinumo at yung sipin mo, katatakot, kakarong, at yung sipin mo, alam mo, signan mo, katatakot, kakarong, at yung sipin mo, alam mo, signan
Bilang balayan na mitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po na isulod yula pong masaleseng kaya kayong face mask hanggang mayariya po ing misa, at agkatan la po ring malda na makyabe tamo pong makibat, karing dalit, panalangin at kanta, kabang magmisa. Takal pong salamat. Maya payabak po kaya kayungan, miti punta mo po ngeni batayang samban, purian, at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat na po ding makatuki. Paraking kapasalamatan na po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alviz, Adier David, Zenaida David, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Ricky Mano, Melrose Almiñano, Dulce Arceo, Arnie Mercado and family, John Paul Sico, Crisel Joy Sico, Ludi Rivera and family, Patrick Cura and family. Para King Aldo anibersaryo ng Karelang Kebaitan, Baby Renzo Yang, Sia Yang Chong Yu, Teresita Yang, Anatalio Abrigo, Marcos Paras. Para King Kayadwananda at pamantabe ng Banal Espiritu, daring families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Jasper, Father Makmak, and Father Marvin, HRP staffs and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Liliananay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Lincoln Baluyot and family, Holy Angel University Community, Sofia Paredes, Imang Auring Between and family, Olivia Balatbat, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, Mayan Aquino, Eliana, and Joaquin. Para king ligtas dang pamaglakbe, di Iluminada Pineda and family, Mark and Leia Kiambao and family, Lizelle Pineda. Para king kapaldanan pamikakatawan ang pong espiritual ng Pope Francis, Joy Espino and children. For the good health and protection of Imang Auring Between and family, Kyle Coro, Seni Capili and family, Norma Manaloto and family, Herminia Narciso and family, Ruben and Rosita Manyo and family, Genoveva Manansala and family, Carmelita Aison and family, Gabby and Julie Fabelia, Kay and Javi Diaz, Cara Fabelia and Craig Smith, Alex and Lerparas and family, June, Mel, Abigail Ramirez, Ferdinand, Vicky, Cesar Ramirez, Adrian and Edita Gonzalez and family, Lou Between and family, Rona Silva and family, Erlinda Epino and family, Rita and Ralph Soto and family, Lucy and Gary Tucker and family, Sister Mirna Salas, Ross and Bob De Mihilio, Jody and Siri Hanko, Tracy and Stephanie Hadja, Sheena Sue and Stanley Kim, Bernardita Reyes, Nini and Joey Dimen, Beth Taylor, Sel Liaguno. Para king malalagwang kapaldanan dadi, Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Richie and Rima Pablo, Imang Auring Between, Lourdes Guadamor, Aurora Cosme, Gertrudes Pineda, Renato M. Panganiban, Maria Antonio, Narciso Reyes, Maylene Palo, Adela Conese, at Ding Sablang Masakit. Chan Chan Heng, Letty Zepede Yap,
Edgardo Corpin. Ganakantala naman din kaluguran tamong mayang unabie, lalong-lalo na di Teresita Wilkerson, Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Patricia Henson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon Sr., Lourdes Dizon, Virgilio Narciso, Merardo Miranda, Aaron Sequilion, Joscoro Sr. and Lucila Ramirez, Roman and Elena Viray, Ricardo Sr. and Eusebia Ramirez, Gloria, Roan Ramirez, Joscoro Jr., Diosdado, Nerio, Edgar Ramirez, Manolo Dizon, Aurea Montalvo, Arnedo Pangan, Deden Mulyadi, Ani Mirawan, Lucia Fungo, Andrea Olivia, Adrian David, Arnel David, Benedicto David, Melinda Pelayo, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca Di Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bun Keng, Mami Ngeng, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia, Raquel, Maria, Alberto, Rodel Olea, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Felipe Buon Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Zet Alarde, Apong Bising Pinlak, Benjamin Canlas, Roberta Wong Malyari, Souls Nearest the Gates of Heaven, Manolito Gueco and Wilhelmina Palumbarit, Carlito and Nicolas Pineda, Blesilda Yabot, Ronald Arisco, Francisco Sun, Flora Sun, Nenita Manarang, Abraham Tayag, Sonia Umandal, Maria Violeta Sunga, deceased members of Sunga and Tizon family, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Conrado and Estrella, Edgardo, Ermelo Efren Sr., Elizabeth and Bienvenido, Carlito Lagazon, Rufina Duya, Joaquin Medina, Beatrix Navales, Juanita Manalo, Norberto Manalo, Relelyn Buan, Sonia Tanglao, Chofila David, Aurelio David, Dexter Bareber, Leoncio Valencia, John Joseph Balahadja, Renato Pineda Sr., Remigio Pineda, Lolita Manaloto, Jacobo Tuazon, Aquilina Tuazon, Roger Tuazon, Rodolfo Tuazon, Ana Rivera, Anet Rivera, Dr. Romel Bernardo, Jose Lansangan, Generosa Lansangan, Michael Jarem Banayat, Magdalena Dungka, Edwin Dungka, Rufina Lobo, Telesporo Lobo, Reynaldo Santos, Domingo Chico, Sofia Chico, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Pedro, Romana, Eusebia, Moises, Socorro, Carmelo, Noel, Elizer, Joan, Francisco, Carmen, Benrando, Apolonia, Antonio, Remedios, Anastasia, Francisco Sr., Francisco Jr., Nemesio, Miguela, Julieta, Reina June, Ray, Ignacio, Felicissima, Chodora, Galicano, Demetrio, Sani Sagcal, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Jeriel Dizon, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anita Ocampo, Dominic Gabriel V. Dizon, Lawrence Resurrection, Pasensya Gibo, Dominador, Guadalupe,
Teodoro, Concordia, Jovita, pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulo ning Ginoo. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyonig pang puning anak, ang puning banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu, manatili kaya kayungan. At keka ang timorin. Pakamalang kong kapatid, pasibayo po inaus na katamo ning Diyos, bata mong mitipon abe-abe anting ni kakapatid, makirandam king kayang amano at tanggapan ing kayang takamal-kamalan akatawan ng pong daya. Kat kaibat na niting misa, itamay tubod na katamo, no karintaman munta, ipanaral ing maya pabalita, ning kakatamong Ginoo. Kalupa na po king ebanghelyong mabasa ngeni, may miliya 70 makatwa, kaibat na nita, tinubod na la. O ini po yung biyata mo, ausana ka ng Ginoo, kaibat itubod na ka.
Aliwa mo po'y kaming pari at madre ilang inaos na tutubod. No na itamongan, paulinaning itamongan, may binyag tamo at may kumpil tamo. Para karing penandit, tayo po panaral, ingaman na ning Diyos, king kapamilatanan ning amman at dapat, sisyan tamo po iti, manyawat tamong kapatawaran, king malugod at mapamakalulong Diyos. Ginong Jesus, inawas mo lang rin kang alagad at tinubod mo lang, Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo Jesus, sinabi mo karela kingalalang daralan na anuman, ban kanita, malalagwadang ipanaral ing maya pabalita. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Gino, sinabi mo karela, magsayala uling memintula ring demonyo, no ne uling makasulat la ring karelang nagyuking banwa. Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayo paing tuto pakaluluan na katamu, at king pangpatawad na ring kasalanan tamu, idala na katasa king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O kaya kaming Diyos ning kapayapan na tula, pagnasan mong miring sablang tao, lalam ning kaya kang kasunduan ning kapayapan at pakalulu. Manatili mengaw sa ning kabilugan mong iglesia, ating balang metong kaya kami, ban miyatad king yato, ing balita ning kapayapan, at ning nibayong lugod at katuliran. Ipawi mo ing takot mi, at itubod mo kami kinupayan ing ketang espiritu. Banding sabla, akilalarit tanggapan ing kaming talapagligtas. Itiyadon mi keka, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, amabibi at makari kambe mo, at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga.
pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Makisan metong kayo king tula ning Jerusalem. Magsaya kayo keya, ikong sablang malugod, kaniting syudad. Makisan metong kayo ngeni king keyang tula, ikong sablang menangis para keya. Ikatulayo ing pangsaplalana, anti ing bingot king salo ng induna. Ngana ning Ginoo, iyatad ko keya ing alang-anggang pangsaplala, ing pibanjanda ring bansa, magus keya anti ing ilog ae kakati. Megariya king bingot apasuswan ng induna, kikilalana na at sisesen king mong lugod. Nung makananong pamatulane, ning metong ngayindo ing kayang anak, king saluna, makanyanda kang pamatulan at pasayan, king Jerusalem. Potang akit mo nang mapalyari iti, tumulaya ing puso, pasik na nga naka at dinan, masanting apami kakatawan. Abalo mo kanita, king ako ing Ginoo, sasaupan ko la, retang maminto kanako. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Tumulak ka, emunano King Diyos, o meto, yatu. Tumulak ka, emunano King Diyos, Purian me ing Diyos, kambening masayang kulisak. Ikayong sablang melalang, dalit kayo king ikaligaya na, ning kayang lagyu. Kaya ibye ing tapat at kapurian, sabyan iti king Diyos, tutulang makapagmulala, ring kekang dapat. Harap mo ding sablang sambala, dalit kang kapurian keka, at king lagyu mo, meko keni at lawan nyo, ing makapagmulalang dapat ng Diyos, king lubutad, daring tao. Ing dayat malat, gewa ng mamala. Inya may kalakadla, libutad, ding taong kaya katamong pipumpunan. May sayata mo, uli na ning niting kayang depatan. Ya ing mag-ari, kingalang anggang upaya. Ikong sablang
ating takot king Diyos. Umeko keni at makiramdam kayo. Ibalita ko kaya kayo, ing sablang de patana kanako. Purya niya ing Diyos, ulingin kanakong dalangin, ena tingyan, at lugod ng ekukupas, kaku, ena kelingwan. Mula kang emunano king Diyos, Ometo, tumulak kang emunano king Diyos, Ometo, Ometo, yatu. Pamamasyang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Galacia. Para kanako, ing bukod mong apag maragul ko, yapin ing krus ning ginutamong Hesu Kristo. Uling king kapamilataning krus na, ing yato, metene kanako, at ako, metena ako king yato. Alang mamaliwawulaga, nunging metong ataw, may circumcision ya, o aliya, ing bukod mong matimbang, yapining ya, metong yang lelangan, alubos ng mibayo. Ing kapayapan, at pakalulo ning Diyos, manatili sa karing sablang tutuki, kaniting tuntunan, at karing sablang bibilog, king Israel, akeyang balen. Kaybat naniti, nako sa miragdagan, akasakitan, iba't kanino man, sa patnoring biyok, atyo, king kakong katawan, ban makilala, king ako, alipan akong Jesus. Ing grasya ning ginutamong Hesu Kristo, manatili sa kekayungan, ikong kakong kapatid. Amen. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Magari sa karing pusuyo, ing kapayapan ng Kristo, at ing kaganapan ng kayang amano, mamale kaya kayo. Ingino mantabeya kaya kayo. At kaya ka antimorin. Pamamasaking mayap abalita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo.
Ginoo, memili ang 72 lalaki at tinubod nung tidwa-tidwa, banmuntanong mumuna kayo, king sablang lugal, apuntalana. Sinabi na karela, ing palutan dakal, dapot ding papalot di taklam, ipanalangin nyo king makibandi king palutan, king paralayang dakal at talapagobra, barang tipunan, ing kayang pupol. Lumakad kayo, ako tutubod na kayo antimong tupa, busal daring asong gubat. Kayo magdalang pitaka, o supot pagpalimos, o sandalyas, at kayo tuknang-tuknang mamuge kabangdalan. Kapilan man alungub ko king metong abale, sabyan nyo pa mo, kapayapan king bale iti. Nung ing makatuknang ka rin, malugod siya king kapayapan, manatili kayong kapayapan. Nung alineman, ibawiyo ing binyayong kapayapan kaya. Manatili ko king bale at tanggap kaya kayo. Magan kayo at minum king nanuman iyang pangda kaya kayo. Uling ing magobra, mga ituli diyang king upa. Eko lipat-lipat tuknangan, nung munta kayo king isanuman balen, at tanggapan da kayo, mangan kayo king yapag da kaya kayo. Pakayapan nyo laring masakit karin, at sabihin nyo karela, ing kayarianing Diyos, malapit na kaya kayo. Dapat nung munta kayo king isano paman balen, at era ko tanggapan, luwal kayo karing dalan at sabihan nyo, agyang ingalikabok ning balen nyo, may nga pakat karing bitismi, ipagpagmingan timong tutol laban kaya kayo. Dapat asahan nyo iti, ing kayarianing Diyos, malapit na kaya kayo. Sasabihan ko kaya kayo, king ing Sodoma, tanggap yang mayan aparusa, king aldoning pamanukum, kesa king balen ay ti. Migbalik lang mipnong saya, ring 72, Ginoo ngarang sinabi, pati ring demonyo mamintula kaya kami, ulining lagyo mo, nga ng Jesus karelo, ikit kay Satanas, antimong kildap, may nabong iba't banwa, makirandam kayo, dininanda kayong upayang damusak ubingan at alakdan, at may gitking upayan ng kasalang, at alang nanuman makapanasakit kaya kayo, dapat eko magsaya, ngening ding mga rawa kay Espiritu, mamintula kaya kayo, nune tumula kayo, uling ding lagyuyo, makasulat la karinbanwa. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan, Kapurian kaya ka, O Kristo. maya payabak ning Diyos po kaya kayo man. At good morning po karen kapatid tamo at yung karelang pibale-bale. Amakiyagong mag-participate kaniting Santa Misa. Good morning muna nun po kaya kayo. Ing kaya katamo pong pigunaman ngeni, katublong na itang ebanghelyo niyang milabas sa Domingo, naning lawen tamong, ing Diyos mamausya, ing Diyos mamiliya karing inaus na, ating Diyos atin yang tutubod. He calls, He chooses, and He sends. O yan po yung Diyos tamo. Mamausya at atin yang pipilinan, kay ba't nanita, kay ba't nang pinili, kay ba't nung pinili, tutubod na la. Come and go. Makanya niya po, niya itamo, come, minta ko puketi.
Then after the Mass, you go. Proclaim tayo, ipasyag tayo, ipanaral tayo, ing mayap a balita ning Ginoo. So kalupay po nga kunyang milabas sa Domingo, the conditions, the demands of discipleship, tukyan tayong Ginoo. Kalupay po'y kayong talasawa, inyang ikayo mekyasawa kayo, ating kayong gilutan, ale? Nga na, ing lalaki, lakwanay, tatana, ati mana, at makiabi, king kayang asawa, at ilang adwa, maging metongla. Ing lalaki, lakwanay, tatana, ati mana, makadyan mo na po kayang babae. Ating ko palang likwan. Makanyan mo naman po tang mausing Diyos at intang gulutan at intang lakwan. Ikayo pong mekyasawa na ning likwan yo, mekading pengaryo, at ini po importante po tang ating kang gulutan at kang lakwan. Lakwan mo, metong kareng lakwan mo, gulutan mo, king biye mo, oras mekyasawa ka, yapin, ing matsurang ugali, ing bisyo, lakwan ing bisyo ng ating kang bisyo. Mo malyaring idala at ibiye king asawa mo at king pamilya mo. Makanyan mo naan po ang tutuki ka king Ginoo, ating kang lakwan, ating kang gulutan. Inyang milabas sa Domingo na ning Ebanghelyo, tuki ko kaya ka Ginoo, karing kaman muntangan na ning metong alalaki, may kirandam niya siguro king Ginoo, ikit ning ginuta mo, ikit no ring milagro, dapat na nung sinabi ng Jesus. Ding asong gubat at ilang lungga, ding ayok at ilang sale, dapat inganak ning tao yapin Jesus alayaman ulunan para pahiligan man ing kayang buntok. Lawin nyo na po, buri nang sabihan, tutuki ka kanako, makasadya kang magsakripisyo, makasadya mong tanggapan ing kasakitan, alakang pibale-bale, an itinerant preacher, palipat-lipat, niya alaya pong tuknangan. Makasadya ka king kasakitan, anyang mekyasawa kayo, kabaligtaran po ale, nanong pengako na yung asawa yu kaya kayo, pakasalan mo kumo, ay maging maligaya ka. Pakasalan mo kumo, ay sumanting yung biye mo. Pengako na yung masanting. Kristo naman yung pengako na kasakitan. Pero ti paranda, itang masanting nga biye, inyang mengako yung asawa yu kaya kayo, mekad puti parana, masanting abye, pamatulan da ka, paligayan da ka, dapat Kristo ay pumakanyan. Nanon minuna ng sinabi, kasakitan, nung tuki ka kanakon, isakwil mo yung kaya kang sarili, pusanan mo yung kaya kang krus aldoldo, at tuki ka kanakon. O yan po, nanupang sinabi na king Ebanghelyo ngeni, nga na po ning kakatam Ginoo karening tutubod na. O ini ing palutan dakal, dapat ding papalot di taklamo. Ing palutan, ing obra dakal, dapat ding magobra di taklamo. Karakal pong obra. Anyapin, aliwa mo po'y kaming pari, madre, ilang awsa na ning Diyos, nung naiita mo ngan, dakal po yung obra keng kasalpantayanan. The harvest is abundant, it is plentiful, but the laborers are few. Di takla mo pong magobra. Lawin nyo ikeng pari. Nang misan metong nga pari, pila lang sa sakupa na, 15 to 20,000 souls. Anyapin po, kailangan da kayo muna naman. So bali pa kareng 12 apostol at timpang 72. Detang apostol, may ngari mo kaya kaming pari. Detang 72, ilapin ni kayo. Kailangan
Makibat tamo kingaus na ni nga pong Ginoo. Lawen niyo po, dakaling palutan, dakaling obra. Mas dakala pong pupunta keng mall, kesa ka rin pupunta keng pisamban. Amen? Dakal po yung obra. Inya pini kayong talasawa, magumpisa kayo po keng pamilyayo. Pakaturuanan nyo rin anak yung akupin. Ida kayo yung kayong kasalpantayanan ka rin anak yun. Dakal po ing obra. Nyapin, keng Bayo Fiesta, October, malapit na po magnovena tamo. Ing plano po kanin ni Reng Mandated Organizations, ilatag lagyatang luwal. Nanuman ing karelang apostolate, pakibalwan nyo at makiyabi kayo. Ating jobs fair. Naning jobs fair, para mag-abroad. Para manintun obra king abroad. No na manintun tamong obra king parokya tamo. Nano ingadake ako. Nano, uling balang metong po kaya katamo, kailangan mag-apostolate siya. Masanting po yung sisimba, pero kay ba't mong sinimba, kailangan natin kang apostolate. Amen? Nano pa po yung sinabi na ning Ginoo, nga na ipanalangin nyo king makibandi king palutan, king paralayang dakalatalapagobra, barang tipunan ning kayang pupul. Kailangan po'y kaming pari, mga di kami. So, ipanalangin, prayer, mga di. Metong po ka rin mabayat ming obra, yapining mga di. Ipangadiming kaya kaming sarili, ipangadimi la rin kapatid ming pari, ding madre, at ikayo, itasanang balang metong kaya kayo maging aktibo king kasalpantayanan. Uling itamungin ing gamat ng Kristo, itamungin ingbitis ng Kristo, panalangin. At kini po, nung nag-advance kong dita, kailangan niya po yung panalangin. Uling inyang magbalik la rin ng 72, sinabi kang Jesus, may mintuying demonyo. Na nung sinabi ng Jesus, Mark chapter 9 verse 29, apalwalan miya mo yung demonyo, king kapamilatanan ng panalangin at pamag-ayuno. We must all become men and women of prayer. Buriya pong makoying demonyo, mga di ka. Panekang mga di. Menakit na ko pong demonyo, ninonang menakit demonyo kaya kayo. Lawen niya, shipping you. Lupaya, mamiro ko mo po mga di. Kay ba't nanita nga na lumakad kayo? O ito po yung sinabi na dakaling obra, mga di kayo. Kay ba't nga na lumakad kayo? O ngini keng pari na kaya man makalakad magsakin na kaya po ating metong nga pilosopo, Father nga nakanako, o ba't magsakin kayo? Sinabi na kaya lumakad kayo? O ginuko nung maglakad ka, munta ka king kutkut, pangaras mo king kutkut, mapawas na ka, mapagal na ka. Kanita pula pang sakin, niya lumakad kayo nga na. O nangini, bilisan. Niyating kaya po sakin, magsakin kami. Kung malunos kaya kami, o ta, maglakad kami, pangaras mi kayang chapel, lololo na kaya dila. O makanano kaya pang magsalita. Niyating kaya rugong sakin. Kay ba't nga no, ini po yung tutuki, pakiramdaman niyang masalese. Ako tutubod na kayo antimong tupa, busal da ring asong gubat, tupa, maging tupa kami. At busal da ring asong gubat, wolves, deng asong gubat, mabagsik la po, tutubod na kayo anting tupa, busal da ring asong gubat, ing tupa, mahinaon niya, ing tupa, helpless ya. Ing tupa, naaproteksyonan ng sarili na. Nung
Pigmasdan nyo puring tupang, King Seminario, San Fernando, atin pong tupa ka rin, atin lang bel, makatali laking batal ding bel, reng bells, amu metong Kenny, dakalya bells, tuki-tuki la puring tupa, uring deng tupa, may nalamata, era makay nga kakit. Inyapin, masikano man balugbog, inyapin natin lang bel, potang darandaman ding bel, tutukyan ding makanyan, tuki-tuki lang. Inyapin pa luling mapulala mata, inyapin pa nilang mananabu keng bangin. O ninging maya papastul, kuanane. Nanong buri ng sabyan, helpless ya puing tupa, maging helpless kami. Nino po, miya proteksyonan kaya kaming sarili, dependent kami kingapong Ginoo. Alaking armas, metong yang armas miya pining Ginoo, ninupureng asong gubat, ilaring opponents, ilaring merciless opponents, ding sasalangsang, king amano na ningapong Ginoo, mga bagsikla, niya pinkanitang minunang panahon, dakalang papatendang pari. O yan po, makatakot po ang isipan mo. Lumakad ka, busal na ring asong gubat. Nga na, kaibat po, lawening tutuki. Nga na, kayo magdalang pitaka, o supod pagpalimos, o sandalyas. Lawen niyo po, tutubod na kaning Ginoo, ka magdalang pitaka, ka magdalang pera, ka magdalang pamangan. Alang sandalyas, buri na pong sabyan, karing Hudyo, gusto nga lakang sandalyas, kaluluka. Ka magdalan na numan, nano pong buri ng sabyanita, ka magdalan na numan, buri ng sabyan, lakomo ing obstacles, hindrances, travel light. It is urgent. Manalig kamo king Diyos. O ini po yung buri ng sabihan, magdalan na numan, manalig kamo king Diyos. Trust God. Trust God. Not money, not wealth, not food, but trust God only. O ito po yung buri ng sabihan, kaibat nga na, na kayo magpagsalita, kabangdalan, buri na pong sabihan, urgent, bilisan nyo. Naku pa mo magmarites, makipagchismisan, ing pagchismista mo, iyapin nga pong Ginoo. Lawen nyo po, lakong daralan nga na, eko magdalang pamangan, eko magdalang bakal, pero pata palang muntaka ka rin, atin yang itubo ding Diyos, ating tanggap keka, at pakanana ka, kasanting na po, nung may nakakasalpantayanan kingapong Ginoo, katuki kayo, tutubod na kalakang daralan, ng gawan mo, nung may nakakasalpantayanan, katuki, pero, pata palang maminto ka kaya, niya kin first reading na nung sinabi na, ene paboren, nga na, ene paboren, abalo mo kanita, king ako yung Ginoo, so susopan pula, retang maminto kanako. Atin palang manay ka rin, magsadyayang pamangan, nanuman niya pag nakikakanan mo, kalipat-lipat nga na, kasi kanita po, bawal tinok ng kakeni, bawaling lipat-lipat. Bakit? Nung may buring pamangan keni, lumipat ka, mamili kang pamangan, bawaling mamiling pamangan. Niya, nanuman niya pagdaki kakanan mo. Ka makapamiling tuknangan, ka makapamiling pamangan. At sabihin na isong memili kang tuknangan, memili kang pamangan, you are a false prophet. Katune talapanaral isong memili ka. Kaiba na po nita, mekola,
At kaybat may balik lang, kasayada rining alagad, masayala ulinging demonyo mementuya karela. Dapat na nung sinabi ng Jesus king ebanghelyong binasa ko, dapat eko magsaya ngening ding mga rawa kay Espiritu, mamintula kaya kayo, nuneto mula kayo, uling ding lagyuyo, makasulat la ka rin banwa. Eko magsaya, uling memintula ring demonyo, nano pong buri ng sabihan. Jesus is warning them against pride. Potauling simbut day Satanas magmaragul la magmayabang la. Eyo pagmaragul ito, noning pagmaragulyot magsaya kayo, uling ding lagyuyo, makasulat laking banwa. Lakuing pride. Pride bars us from heaven. And humility is our passport to heaven. Kabangi ka man nagumpe ka, lalo kang magpakumbaba, uling migtagumpe ka, pauli na ning grasya na ning Diyos. Uling biyasa ka, uling talented ka, inyapin memintuing demonyo, none, uling ing Diyos, sinopana ka, inyapin mga di kayo nga na, apalwalan miyaming demonyo king kapamilatanan ning pangadi at pamag-ayuno, pamag-sakripisyo. Bakit po gagawan tamo nga nini? Bakit tutuki tamo king Ginoo? Bakit maminto tamo kaya? Metong mo po yung sangkan, yapin, ing ebanghelyo king tutuking Domingo. Naning ebanghelyo kang tutuking Domingo, love of God and love of one's neighbor. Panayan dako po, kang tutuking Domingo, isundo tayo, in kakatamong pamag-aral at pamagayuno. Amen. Sasalpan tayo ko, King Diyos, sigpang may payang tuto, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristo ng anak ng bugtong na ginuta mo, pengagliking upaya ng Espiritu Santo, mi bayit ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king Cruz, mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, king Katlong Aldo, sinubliang mebye, paypatasya banwa, makaluklok, wananing Diyos, sigpang may upayang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabiyem pong menga mate. Sasalpantaya ko, King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak, Ting Santo, King Pangapatawa daring kasalanan, King Pangasublirang mieding mete, at King Biela Nangga. Amen. Antimo inginawad ng Jesus kaya katamo, manalangin tamong miyabi-yabi king Ginoo, ning palutan, bayang para lang dakal at alapagobrang tumipon king kayang pupol. Nga tamo pong manalangin, ipabalo mo ing kekang kaligtasan karing sablang. Ipabalo mo ingke kang kaligtasan karing sabla. Ginoo, emoy paintulot mawala ing pupul, uling kailangan daka, paralakan dakal at alapagobra, king kekang palutan, inya ngaming manalangin. Ipabalo mo ingke kang kaligtasan karing sabla. Ginoo, emo paintulutan minalog ding kekang tiburan, uling kailangan daka, kambilan mula laban karing lalapit, ayasong gubat, inya ngaming manalangin. Ipabalo mo ingke kang kaligtasan karing sabla. Ginoo, emo paimburisan ding kaluguran ning kapayapan, ang yamang erabalo, ing kailangan daka, pagkalubanan mong kapayapan, ding karelang pibale-bale at bansa, inya ngaming manalangin. Ipabalo mo ingke kang kaligtasan karing sabla. Ginoo, emo kakalingwan ding masakit, uling kailangan daka, pakayapan mula at dinansi kanan, mamusan king karelang krus, inya ngaming manalangin.
Ipabalo mo ingke kang kaligtasan karing sabla. Ginoo, emo'y paintulot ingding komunidad ming Kristiyana, maging lugal lang pisa sa likutan ang makakulong king karelang sarili, uling kailangan ano ning yato. Bustan mong makabuklat at matulang tanggap karing sabla, inya ngaming manalangin. Ipabalo mo ingke kang kaligtasan karing sabla. Ngeni po doon tamo ing sarilitang kapagnasan. Ginoo, pagkaluan mo keng sikanan, milapit king kayarian mo, karing sablang bisang makirandam king amano ning anak mo, Yesu Kristo aginumi manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo kapatad, maiting kakatamang dawon, matanggapi arapaning Diyos, ikpang mayupaing totoo. Tanggapan sa aling ginuiting daon, karinggamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, ipaintulot mong iting daon king ikaligayad ning kakang lagyo, padalisaya na kami at idala na king ilapit king biye alanangga, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka, Antimori, iyat nayo ring pusoyo, makayat na no, King Gino. pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang paratiit numan karin. Oik pa Diyos king alananggat lubos mayopaya,
kapamilataning kayang pangmabait, mibait keng pasibayo, king kayang pamaylasa, mi kabus kami king kasalanan, kapamilataning pamanyubli ng mebye, mi bangon kami king biye alanangga, king pamagbalik na king kekang ligaya, lungub kami king kayarian mo banwa, ulinita kambedaring sablang koro ring anghel kanin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabe alang tuknang babiye kapurian keka at naming magkanta. Tunekapin banal o ikpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa didingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayam idawon ko sang luking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, piraso ni at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan ye iti ikongan at kananye, iti kanakong katawan, pamidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan ye iti ikongan, minum ko kaniti, iti kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketang mi patawaran na ring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan,
Inyang ining gaganakan mi oyik pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebi ining anak mo, daraon mi kaiting tinapin ing biye at ing kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambenang Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emerito mi, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper, at Father Mark Anthony, at ding sablang diakono, at ding mabilog, abalayana ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at manenaing sudling miye, at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluhan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magtamit king biye alanangga, ban kayabi ng Maria ing Birhen indo ning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupat kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan nakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kamben at kaya, ikpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, pupuriyan nakat parangalan, manggaman king alanangga. Abe mi kakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po'ing panalangin na tiro na ning ginotamo. Ikabos mo kami, O Ginoo King sablang marok,
malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan. Kapayapan, peace with you. Oning ginutang Jesucristo, ing makaibe, tune, kapayapan, at kaligtasan kaya katamongan, tanggapan tayo uling nuan lading mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Tapos ikas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Paganakapo para king organisadong pamakinabang. Ing pari o EMDC ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwestuyo. Para karetang makasadyang tanggap king banal na pamakinabang, manatili kayong makatalakad at iyatsyat laring palad o gamat. Para karetang etanggap, malyari tapong luklok o siklaod, king panalangin. Ala na pong magsalita habang makinabang. Salamat po. Dapat ng espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsuka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat paulyaning ngening penandit,
era kaatanggap king sakramento, humeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at yuka ka rin, at pagisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipain tulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. O Ginoo, kapilan man sana eke magkulang babiye kapurian keka,
para king kaganapan ng biye at kaligtasan ay pagkalumukya kami kaniting banal na Eucharistia, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19, mapamakalulu at mapagluno sa igpa, aminan mi laring kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit keka, manintun kapatawaran at biye. Lalapit kami keka kaniting masipita pamangailangan mi, banadwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na at mekamate na karing dakalatao. Adon mingini keka ing balikdan mo kami king lugod, at king kapamilataning manulo mong gamat. Itabi mo yung takot king sakit at kamatayan. Ibalik mo yung kapanayan mi at pasignangan mo yung kasalpantayanan mi. Ipanalangin mi ngan tabayanan mo laring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing pamagkapilit ming gumamit karing panulong megawa ban mapupos na ing pandemya king bansami. Kambilan at ingatan mo laring doktor, nurses at ding sablang lilingon, lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mula kabulasan ning kaisipan at katawan, sikanan king karelang pamagtagulaling sumuyo, pangakambil, iba't kaniting sakit. Ipanalangin mo laretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laring lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayang nabiye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kaniting masakit ang panahon, ban magubra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasaob kami karetang at yuking pamangailangan. Manano na sanang ing pamagmalasakit at masabalmi para king metong at metong, ikabos na kaming alang kasasakulan kaniting krisis, at tayra na kami king pamagbayong di at kabanalan. Pagkalam mo iti, king kapamilataning Ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyang pong magari kambemo, king kametunganing Banal Espiritu, Diyos, manggaman king alananga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banal na induning Diyos, emusa na pisawili ingaklis mi keka, king kakulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Luklo kayo po sagli para karing announcements po. Holy Rosary Parish Restoration Committee. The Holy Rosary Parish Restoration Committee is conducting a survey. So survey po nine to know your thoughts about the ongoing restoration of the church building and church grounds. Please get a survey form located at exit doors and at survey desk located at the patio. So tilo po kita karetang ating lamesa banda malapit king kumbento po bisa kung makyabe king survey. Ulitan ko po survey yan nine. Kaya but fill out forms and submit the survey desk at designated drop boxes on or before Sunday, July 10, 2022. For your reference, pictures of parts of the church are displayed at the patio.
and posted on Holy Rosary Parish, Pisamban Maragul, Facebook page. Salamat pong dakal. Kadwa kumpil sa mga hindi po nakapagpakumpil noong March 11, 2022, pero nakapagsumiti na ng requirements noong 2020, maaari po kayong pumunta sa Holy Rosary Parish office o ipagbigay alam kina Sister Lita Alvior, Sister Cathy Santos Agustin para sa karagdagan impormasyon. Deadline po sa July 30, 2022. At sula po ngeni antimurin po ding parokyanos ning Holy Rosary Parish, Bulacus, Masantol. At atinla pong produkto at itinda, kalupaning special suka at tabang talangka o crab paste. Kanitay Father Meng, iya pong may kipagsalita keni, may nyadya po sao. Ngeni, imbes naman nyadyang second collection, magtindala po rin parishioners na suka. Siguro, sinaliko kanitan po, may gisanay kaya kayong maslam. Ating pa pong aslam kita magdala ng aslam. Asahan mi po yung kaya kayong pamang-suporta, karela, at sali kayong king karelang produkto. Antimurin po our fundraising sale at the patio. So kaya kayo man po, dakala salamat. Isundo tamang kaya katamong pamanyimba, kaibat, face mask po pamuring kakalingwan, ating pamurin pong COVID. So, mimingat po ating nga pong ingatan na katamo. Talagad tamo para king final blessing. Ing manatili kaya kayo. At kaya ka antimurin. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ing kaya kayong pamilya. Ingig pa, ing anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daw umeta na king kapayapan. Salamat, King Diyos. Para panatilyan tamo, ingustong laut, king bawat metong at metong. Pakisabi mi po, manatili tamo karing pwesto, at panayan tala ding asherets. Ituruda po kaya katamo, ingustong dalanan, paluwal king kaya katamong pisamban. Takala salamat po.